Sauni le lau whanongolongo le fiafi. Ia, balau li whapto fo sunga whavengelia, ia, le fiafi. Ia, aves pati e via le atua le fiafi. After atu tato foi pes. Bara tua ele i Fatino ina tato simina mas fole upo le tua fatalo fatu i sofa pelo Yesu ke viso. Ile pa ia maurungo le kalesia so sunga ile. Tai ya. Sunga ya tpana mas fole tua ya viki fatalo fatu pa ia la ofenga renga. Sunga fa feringa lango mas sunga to ina tua ya mas fole tiakono fatalo fatu tato talvo lava ni tato fana witi. Vi ia le tua le fiafi. Praise the Lord, fatalo failo tua oi, failasta la, tau malurura fiasi. Yeah, it is good to be in the house of God again. Amen. Ratu fon lea fiafi man leila o lau tatu toi maua, e tatu mafutai. Yeah, au foi nei masani lau vai mai, lau sisila mai. Langa pia kau masani, kau le suelo malau kuspa ia. Ya taua ia le tatou nei fiaso nei tae awas to na ia sa ya wane umatu nei faso pokalame tasi lua tolu fa ya sause simole si pitola se ia tuli me yoluma amen me se forma ta upule la talon nei fiafi o ile fatu le tua. The heartbeat of God is for the lost. Tato whaingalo tu umaya is all about saving the lost, prepare people for the rapture. E leo se whainga ia tumu tangata amene. E leo se whainga inga ia e makua whangal whatumunga le mana o le angangapa ia e le whaunga ina le whaunga. Ia i loa le mele le ta oto le whatu le tu exactly why Jesus came to die. Ai se anga fio me Yesu e maliu. Let's pray. Father, we thank you for tonight. Our seminar is about evangelism, Father God. It's not about saving the lost. We pray that you will stir our hearts tonight. It's just not just a seminar. In order to give us knowledge and insights and prepare us, Father God, for how we face with people and how we challenge the lost to come into the cross. I'll say, we need to arise. Yesto este loto tangata mesole kalesia. Ole mele na faola ina I mato. Ne mato atu foi mato e failoa ke viso istangata. People are dying every single day. Souls are dying every single day. And many souls are going to hell. Olo feoti telo tangata manga yatu seoni. Olo fie foli ti apolo le tele o tangata ele maua le fala tangata o solomuri. Aore mele na faya I mātou malawe kalesia. This is why the church is established. Le tu yo mātou lo tele ngata le tape na ino I mātou mole ola e fawa. But to stir our hearts, Father God. E mātou e fatau nu ula misiona. You gave us a command to go into the world. Ma avere tala le lei o le whaola tanga. Talo whaapatoa le lea fiafi. Awa o mai mātou, ma ia plant le seed le o mātou lotu. Ia koe revival o mātou wola. Na I whaapea o na whaola ina tangata. To reach out for the lost and the dying generation out there. Awane na mātou wawa yatua o anga yatu tangata I se olia mātou tile ano iai. Mātou le mission no le kalesia, our priority is to go out there and save the lost. Just preach the gospel and witness to the lost in order for them to be saved and come to the knowledge of Jesus Christ. We thank you for your anointing tonight, Father God. The glory is yours and the power is yours and the praise is yours. Ia vi ia o le fiafi o no lo swafa Yesu. Amen. La fiafi le o seminar
Seminar is all about teaching, explaining. Teaching is explaining, preaching is proclaiming. So what I all preaching, the aggressive, all teaching, vai lele upu lele. If so sorry for ya mesel mele no failo atone. Ola uma fa mele le yaso, not just the impartation of the knowledge. E ke lo ale fainga ola ngaluenga ma. But ole mele pinga ngau loko le fiafinge. Yeste lo loko. E ko kufa kasilunga is e fa ola inga tangata. Langa ole mele ole Great Commission. Alang ole polo inga sili. Ngamali wa Yesu le sa taulo. La wa fiole langi la wa fiole tua le auta matau le tua. He's sitting at the right hand of the Father. A oida le wa mai lenga luenga. Ele o mai ngisia me ele o mai angelu faya. Angels cannot save human being. Angels cannot preach the gospel. We are the people. We are the sons and daughters of God. Our responsibility and our priority is to go out there and reach out for the lost. Langa I ever terminate tawon toy revival ecclesia le mele. I want to be no se ecclesia faula inga ono no fo le. No, we have a mission. Ave le ecclesia e langa mission, we have a mission, a vision, core values. We have a motto. E makwa ora le yal fainga ngaluenga fa ftai fo inga ko kai. Vai akuska ko kuma viambu le foka ko ngalu me to ngai kai. E alu wala mission. So awangi avei o se kales tanga te foi le nga fa le ngofo foi. Fa ka kali lola le rapture. Lo nga rua fa ka kali ke me ke maliwa. Ama to foi lo ke mana tua nga wa o il mata upule winga I mo crowns. Right here. O tala I mo pale foi e limba. Al kasira le pale, the crown of rejoicing. For who e ave le tua ia I tangata fa le mele o so wini. Those who reach out for the lost and dying people. O lai feoki fa le nganga. E fa fonga fa le fiafingi, o le lakalango not just the Great Commission, or the church mission. Our priority, ma le hat pito le kua, le manga o le kua. Fa mai, ka kwaus. E ma tuole le yone, John 3 verse 16. The most translated verse in the whole Bible. To many different languages. That one verse in the Bible, John 3:16. Wakauloko umal to tele tangata, even the Muslims. Tangata ve Muslim milako kelo. E o tangata le fa laima. Ai fa ya ko tauloto mal John 3:16 e kauloko umai o tangata ai pia makakali fa kalap. Because that verse, that only verse in the Bible, was translated le ngana e fia se lau le langi ako. Aisia. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believes shall have everlasting life, shall not be perished, meaning but have everlasting life. O inga for the verse nga la ka umayai destiny e lua ya lu tangata. Is either you make it to heaven or you go straight to hell. Afa mai ole menga sa wo Yesu ma fio mai no one should perish. Ele ka ngo tanga te seori. Ko pu mai alu study menga ngai le sa ole melok fa ko ya. The only verse in the Bible and makwa translate le kelonga ngana ako. The only verse in the Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Your name is already written in the Lamb's Book of Life. My more far kang asaw gil rep changang ekealu. I have a fair tangatala eli more far kang. I have a fair tangatala upex like. Oko yelo lokonga. Mengaling of pongi. Not just in impartation of knowledge, our coistelo loco. Ongle upulea love. Ekelo fa kwa iso sele lolo. Ongala commission fa along my Great Commission. Elenga se vaenga tangata faya. The Bible says all believers. So tangata were born again. Born again. Wa bawal fa alkanga. E ka train noe, mastelo loco.
equip oi o ngai alu la ye win the lost o la wa farsama lo pule la al menga ki ngalu ai o kai ole la ku pole mele la mai tanga o le wa la uri fa to la to a o yo ka ko le kalesia e ka won ko stelo loko o ke mana tual ka level ya mo fai samoa ya fa mai o le kalesia ka ko fie fa le mission o le kalesia ngai ola kupu e lua la ko nga ola e ola in terms of spiritual e makua fa le ngal tangata ko e ola in terms of number o le tangata mai ye le ka ole mel ngumela o nga fa ia o le ngumela nga e fa ele evaluation e ka mai o la fa ka ko mission I've seen me kau ferkus pa ye ka mai ngai nampas mana to fa nga fa ola nga sa ole nga pa ye lungo pe te la unga lo The Bible says, kasi launga pe keru fia fe tangata, ko lua fe, numbers. Ko launga longa lua fia, lima fe. La bo ka wel kuspa ia numbers. E ka uma ia ole grow. Ole fa ka ko ngaluenga. We have a mission to accomplish. Ka kile o moe amen. Ka kile fa la ngofo ngofo. Ele ke ka wel kuspa ia. Te upu, numbers. Ko lua fe, lima fe, ba ye grow lunga. Mala tala ye sunga fai. E si yaku me to te fai ai mea o te ngar kono male afa ka usanga le mission nga Yesu. He came and to his mission for only 3.5 years. Alu. E ke lokar kong vakasi mau. Ele ako sis 1 million o tanga reach out sa Yesu. E ke kilo la ke minge le mo le crusade ke kele lang. Ma tanga reach out to millions and millions and millions of people. E fa mangier kala Yesu. E si yaku me ke fai ai lo me ko fai. Amen. Imagine la pe au mole kale si fakino ai mashela le mele la fai kai au malingi weekend ia pere ni loko o ke ma le ave ku si tangata mai fai ka ko pats fai lau pats my part is preaching your part is invites a saul mele ka le crown of rejoicing e sa mai lungo ka ko e le va pe sa lungo ka le la nga le ai o le fai la ngolwenga fa ankele ngal kusio tangata ya Yesu le ministry nga entry la le o ia ka ko fai ai la wo ngai o ia alu ia solo ela le manga ia ko este lo loko lang o ka ko ngaluenga we have a mission fa for fe tala nga Yesu matayo o me yo fe kala nga Yesu before he ascend not descend before he ascend polari a fio o ia le langi matayo lo valu fa su valu lo sulu Matthew 28 verses 18 to 20 Ona maliwa ne ai leo Yesu o fetala yatu ya te latou o fape atu o tuina mai ate au le pule o malava i le langi ma le lalolangi o le nei ia o tou atu e fainu o malava maso o papatiso atu le suafa ia i latou le suafa le tamā ma le atalii ma le anganga pa ia o tou ao Watu ya te datou ia tausi mea uma wa o fai atua ya te o tou. Whauta foi o te ya te o tou ya so umalava. E o lava le ngata anga o le lalulangi. And Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. And then he made the great commission. Go! He didn't say stay or think about it. Or plan to go. No, Jesus said, go therefore and make disciples of all nations. E fo tato loto le vinga e fo ileli. O ki kilo ka ko vai le loko via mo fa ile ngaluenga. Ku so fa pe ka ko ia na reach out singa ia mga olong loko fa ia nga o loko vele le Samoa. It's only for the Samoan people. Build churches to cater only for the Samoan. I find if you have ka ko ngaluenga ya Africa, if you have ka ko ngaluenga ya South Africa, South America, if you o me ke le fa longo but because on ole vision wa plan le ko longo to all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you even to the end of the age. Mark 16 verses 15 to 18. O fetala ia fo ia te la tou. O atu ia o tou le lalolangi uma.
Ina tala I atu ai le tala le nei tangata o malama. O le whātua mpa ptisoina. Amen. Whaola ina ia. Au le whātua. E whaasala ina ia. E mulimuli atu fo ina I whailonga I e whātua. E tutuli I la tau te moni I lo ingoa. Kasi. Tau tala I la tau inga ngana fōu. Lua. E whata ngofi I la tau ingata. Pa. A whai fo I la tau te inu I se mea oti ai. Pa. La tau te lea whaina I lava. Ia. E wha e atu fo I o la tau lima I lunga o e mamai. Lima. Ma wha malo lo ina I la tau. A fonga marka kousu. Pengo whai ako. A o lakur ka kousesen. A wangi eki kilo whenga le just in knowledge o le mo pasi ako. Ai whalongolongo I lo loko por mele mga o ileanga pa ia iawe. You may be sitting in church for so many years, worshiping God and praising Him for so many years. Wa e whaola inga. Malau mangaku. O le mea leo le evangelization, po le reach out for the lost. Ngā tangata ila ko mea alofa perfewhiau le ko mai ma tangata whea was specific e loko walau e le ai. Ia stero loko le loko ngā kangaka e kifenga luenga. Maybe that workmates or that student behind you, your friends in school. O ngā e vai kule o langa mako i safa. A walewa whea kule ngang paia. Kaulo iai. So iai. Kalango so Filipo. So iai. Kaulo iai. Kau mawava ia, kau fua ia. E la la oki fo asimea. Hello. So then after the Lord has spoken to them, he was, go into all the world and preach the gospel to every creature. Well, preach the gospel. Preaching the gospel. The gospel is all about Jesus came to save human beings from the lost darkness of sin. There is hope in Jesus Christ. He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. Baptized into the name of Jesus. Condemn, meaning simple yo upo Yesu. And I wish for you upo se angelu. Upo mari fonga ka kori faola. Ele ia fio le langi lai mai mo le lei mal ke minga ya ka ko. Ola sisila mo le kale si ola la ferua ia lunga ka vale. Ma ile ko ka ua. Ele ko avea kusina la freezer kusina avele luma singa. Ala ko sa mo ka ola kusi. Amen. And this signs, a believer, it doesn't say signs will follow the evangelist. Because why specific the fivefold ministry, the fivefold ministry, or prophet, or apostol, evangelia. For ministry, all believers, believers. So se believer. Eleva pela kurimaya, uma ungale, kuye ferka karol mai mfaola inga tangata le ai. Ema ye muri failonga vale kelo kanka ye ufngale faola inga la faola inga. Ale mfai fa malo lo mai, kurike mong. Counsel tangata, encourage tangata. My signs will follow those who believe. That are no signs or demonstrations or manna or atua. E muli le tangata o le alu e fai mission. Why? Signs meaning demonstrations. A ele alus, no signs. Follow mai. If you do not go, ele any signs follow Yahweh. Ele mo signs e mo lo alu. The moment you go, stand up and move. Signs will follow. Ke ia vai marinho lo imaka. Ke va ku famola lo, famolo kifia. Kifia ma wol falka. Kifia la kula karieri su le karikongu ya. Si. Ai sa mo fa pengai. Nga mo e anu. Ele se me ka o sengu ai ku por signs le ai. Ai. Signs will follow
those who believe in my name, vai le manga ia. E leo le ngō worship center kuri ai ke mongi. The only name by which demon flee, ma ke mua ai ke mongi. E leo le ngō se loku post tangata pe yua ule kuku waku. Ne ai. E le se power ia hau, I have no power at all. Zero, nothing. Ai whawhenga whao ngāo e. Nanga le mana I lunga ia, e maka kongu ia e. O mana wai, e leo se mana le worship center, o le mana o le nganga pa ia. E saulo le authority oi, the name of Jesus. What a name. Am I in my name, o Yeshua nga upu. They will cast out demons, why? Mane manga yole me. If I estangata nga seme alofa, ele ai believers. They will speak in new tongues, the baptism of the Holy Spirit, and gifts of prophetic. Papakiso le mano le nga pa ia, speaking in tongues, kakaima prophetic messages. And it encourages tangata. Brother, o amai oi. Kia commit suicide. Sister, oh, I'm a broken heart. I encourage you. Forgive, release, move forward. Be courageous. Stay grounded in the word of God. Stay in the presence. If I don't go, shift the local, we're edifying the local. We're encouraged. Prophetic messages. The office of the prophet. The office of the prophet led for ministry. Prophetic messages. Pero me kupu ya sape amai fe au ngale fale nganga. Dal menga ka fe au fa malos. Kaka yemele le sa mo mole. O le chance ai mo tanga ta interpreting. Ele fale li winga ngana. Ai fale le winga o le message le mai le tangs. Ele ngalom ka upunga. They will take up serpents. Sao demonic attacks. Sao was for inga ki Apollo ngale pa reverse. For ya inga. Drink anything deadly. Yo. Po amai le fa ya tangata ke oki ai ele kai e oki amele. Le mafa. Se vanga wa ro e pule lo wola. Mo venga me plan tangata ke oki ai. E fa oki ele kai sao. Kalakavika, thousands of fall on thy sides. Pe pa urto afa yo utafa ele kai ngai. May you lay hands on the sick and they shall recover. Pane manga ia. Au ngai signs uma demonstration uma mea ia. It will never happen in your life unless you go. Unless you go. Refo kau kala kwa ke me Samoa. Mea lea. Hoi momo kala inga le WFC, kala inga le loku. Reach a fai outreach, hoi pokalame le, maka work eno pokalame. Waku le ngu, male ngu, hoi sa vai. Ia ko va fela le melai fai ngai sabo. La wo take over si so ya, wata le ko la vo. E mai le ngafi, kala ko ngafi le ngo vai ko la fai pokalame avele. E le ku ua. Halu a pokalame. Ya ka mu fa ola inga tagata. We have a mission. Ai vale fai posulu ma reko sulu ngo fai posulu va lufuru a mole fai tau mea Mark 16:19 to 20 ma reko sulu ngo sui va lufuru o ma vai foi ona festa lai atu le ole li o Yesu ya te la to ia ona ave ina ele o ia le langi he ascend to heaven ona no foi le o ia le tu tau matau o le atu sat at the right hand of the Father. ona la to atu i lea Olo malauso. ta li atu i mea uma o ngā lue whātasi le ali ma i la to Wow. ma ua wha maoni i le upu wha i longa wa muli muli ane ai Now, follow le makau ki o le mele. Le pela mo fayaku le mele. If you do not go, no signs. Follow kala. Then after the Lord has spoken to them, he was received up into heaven. Meaning, ola wo ko ya furious, he ascend to heaven. O le ka ki fa kali le ke me koe descend mai ai in second coming. O le rapture la e fio mai ele o mai akako. Fenga kai bangi mongimo. O le rapture nga me pise se ka bo se ska mi ka kalongol fenga me ko le rapture. O le rapture fio mai Yesu ele o mai lang. Ka kali me lunga ai o ka mo bua tanga tala ku mau nga fio ki o ya ke wiso fa fo se inga o ka ko ku lo lang ia.
Whakakoia fio a Yesu whakasi mai ma le au angelu ma le au pa ia, le mano mano. Saulo la ia le smeka le second coming o whekua yonga ao, maunga o rive, na me kupu le maunga. Vai lua le maunga. He ascend to heaven. O le mele so, o le sauli rapture whakali menu ngā alu sikianga, ma le memon mule second coming, it descend. Vai lei. He received into heaven and sat at the right hand of the Father. La fio Yesu le kuka makap. La kamele fai interceding for us. Tama fa u kulo wakali le lu aku fa pokalame. Lu fingi la lu ka ku Yesu fa u kulo pa ia ku ye lo fonga. Fa tumulo no bana. Bye. Ola ka kala fa long pese pai pa saule the flow of words. Asia, wa fa le ke fa le mission. Why, if this is the of your melasa for a long time ago, follow me ka ko will even following. Maybe you've been saved for so many years. You love witnessing. You love sharing the gospel. Or if you see, it's not just a knowledge, but if I long wing up, people go stay sa oil and pa yellow look. If you saw lang pa ya son, remember our melasa. Tora. Remember la mele sa fa isa fie witness ya. Ba fa no kula le fie. O lo ke manga e ko fo ila mele la sa fa momo. Ai manga ya. Fa lo ngol makaukia and they went out and then arise also they went out they go and preach everywhere. Fa lo ngol kala ko spoya and the Lord working with them. Ua o whakasi whai malekua, mga rue whakasi malekua. Ele ku ua ele akua, amen. Whaman mole whalonga maka kousu. When you reach out to the people, ele kai ku ua o ele akua. Pe saule atak i oso mai, aisea, langa ole whaku ole akua, le ua e whaia. Whalonga maka kousu. E whai ngofie umarkere o ministry o whai. E olo le mele ole reach out to the lost. Langa is a different atmosphere. Aisea, porque ngakala le fala inga kele lo pola mele kupu yang aya ke fo fa yakwa so mai a lot of feelings, negative emotions, feelings kupu ya oe aisha me fo kele lo pola mele kupu tanga tara fa yakwa attack mai oe ai vai le fa merkala Yesu. The Lord working with them and confirming the word through accompanying signs. Vai mele ko so like reach out. I had work with a pay and confirm or up. So, that's true. If you commit sin, you will end up in hell. If you repent, you will end up in heaven. Let confirm. You know, they're arrogant, stubborn. See? Accompanying signs e follow kwa signs ya aisha e kele fefe e kele pala ai e kele ngofofo ai manga ye foi alo fo mai le ku ka ku kala me ngi fai ya fa wa wo ipea ai pe ko fa ko mele ku pusa e ko vai foi ke mi mo vi ngole ku ko vai ma ko maftanga momo o masinga uma fai uma e fai ya ma ko kala fa evangelia every single month. La foi lá que sau. E fai era warila yo. E foi lá o calvo. E foi lá kala inga e kai lu kala inga le masinga. De kalesia. Yo, ele fa kala le ko kele le fia fele ke mi le fai ya le mission. Ngola e o tanga te se oli fa lo mo mele. Ma ko ku se isaia. Ma yo lo mele u fa lo kele inga se oli o ya lava. My hell is launching itself. Asia, ko le ko u se ko ne tanga te se oli. Ia ma fa lo kele a se oli. Alka ko mela le fai, o sei mai tanga mai le afi. Mai ku spai. E ma pa o me o EPC le ofura, a sei mai tanga mai le afi. Ma ka o ia Yesu e fa ola ingai. Pei foi nga fa ola ingai nga ka o tanga ta Yesu ia oe. Mai manga yo le mea. Someone reach out to you. Ola ala le mela ele ngo foi ke reach out to istanga. Accompanying signs. Salvation for the souls. Healing of the sickness, deliverance from Satan and his demons. Those are the accompanying signs. Demonstration of the power of the Holy Spirit in filling, resulting in bearing the fruits of the Holy Spirit.
working of miracles, supernatural miracles. Ako may supernatural miracles. It always go against the nature, the law of nature. The law of nature, elefeng or kamanga eikale melo supernatural. Alangala mele kuwa supernatural. The law of nature always say go against the supernatural manifestation of the power of God. Amen. He's a miracle working God. And releasing of spiritual gifts. The Great Commission is a command, not an option. All believers. It doesn't say, evangelia, apostolo, we may operate in gifts, certain gifts, but all believers. We reach out to the lost. Secondly, the rewards for the faithful. Kalanga Paulo, ifayake salongia, o le mako fifianga o le mako ori o ko le mako pale. O le mako ori o ko. Wow. Longa lua. This is why Jesus came. O man fayatuli ane tolu fe pesumulono. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whomsoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Wow. What a love. For God so loved, le akape love. Ele oisima ulavi ke yai le wa. Amanga le fa makala sko ngai. Mafkanga ngali. Ale love le fa makala I kas ya le love le longo winga akape love, unconditional love. Le lo fole se kwa oi. Peleanga le tangata, le le tangata. Pi o par tangata, fa le tonu le amio tangata, e ro fa le li ia. It doesn't matter. O le alo loko le anga sala fa fong ben makau ki o le mele. O ko mo ko le pori kosan. O lost me uma. Identity, the wealth, relationship markama, disconnect. He lost everything. Lost le kaimi, time wasted, energy. Le se mea. Walu. Ava fonga marke minga na koe su e nga mai koe fo I mai. Ava fonga marka kous. Remember. O purpose mai pipi ia. Nga lei lor kupe. The coin was lost and they searched for the lost coin. The sheep was lost. Lei lor ma moe. America la kuspaia ku umale iva ko le pa su er kasi they have been searching for the lost sheep. Nga lei lor e kali e le isu ea. Listen, people. The prodigal son was lost. They never seek for the lost son. I say, he knows where he came from. Na keilo le leia le mea asawai. Famela kala inga wo vo fanga ngapua mai. Mai kelo mele mo kolo ko ba. Ava ya u malapanga. O le mele o le okulai ma o ko foi. Si ma o failo ka ma o ka ua o lo kali ka ua o lo o le maka o ki o le story le o le react al ka ma I lunga kali si fa lo me le hat pit le akua wa uma remember he wasted everything wa lost o kala ka ma o ka mai kus pa ia mai oki leiloa at the moment the moment he saw his son, he arose and he ran. Imagine souls, I repent. Imagine souls, he came to the altar call and repent and cry out to God, Jesus, forgive me. Amen. Like ese vola ko nga encounter fa pia. Ko so like sa udu mo ala mo e mai lo ko esa e fusi. And I wonder why the Bible says for my is leise mesiria ko ile I Lord ka nga sala ko kasia salamo. A repentant sinner.
Whamerikala kuspa ia. O le kakamua la ngal fie o le akua. Now, think about this. Ai fela ia oi, mao. Imagine le o langa sai ai. Ka ko falonga so testimony langa wa. O ka fie le ava ma mesa fie. Na vai fela ia oi. Think about you. Aya. Ele maluanga ma le pia ma puro wai kum pensing ka vale pensing ki body. Wow. E maka o kia. Ele me fainga e ki kilo la le menga. Ma ko ki kilo la le keminge. Nga wai fai fe au, nga wai ko inga wai ki a kongo fa nga ele ali. Nga wai le wakalo. Imagine le wo langa le keminge. Aisha, kasi le upo describe pai. Love. E lo fole ku ya oi. Fa fe la nga ngo fongof. I reach out is tangata la the same situation le kupu sa kupu ya oi. La foi ko fu tangata la. Ala nga fe pasia ye ka vale. Kalo le lima. Alfa malo alfa fenga luenga. Rapia. Vai ale malu ngai poko isi kusi. Alo ngai mo e mai ka ka nga amene. Fa ka fa lo nei pa mai. A mai lo ka ka nga le ka fe mai. Fa ia ngai. Sengal pa wala me ala mai amene. Fai la ngaluenga, fai la ngaluenga, fai la ngaluenga le nga pa ia. La ngaluenga pa ia. He convicts. One of his ministries, he convicts the word of sin. Mga kifailo lang ilang salam le ami oton righteousness and judgment. Pe a misid fa kanga. O le fa misidong aleli. Why the Holy Spirit was given? Ay sa mga sa way lunga lang pa ila so Pentecosto. Halong fo le ngalwenga mo fa upo evalo. Acts 1 verse 8. Ai maua e o tau le mana. Pe a fia i fole nga pa ia i lunga ia te o tau. E fai fo i o tau mo mori mau ia te au i Jerusalema. Falong le Ma mafuanga i le te sa au le malava. Ma Samaria. E o lava i tulu inga o le lalolangi. Vai. O le kau ki pepese ngai ngal fa tumu le mana ia. Ma losi le wala fa le nga ku mau i le li on fire for ka. O nga ro le. Masa ai la wala. Amen. Koe masaare fa unga ngale nga pisa ngil ka vale ma pisa fa fengal wen. Malo ko fa ngale nga mai lang pa one of the reasons in fact ole mea because sitting ka uanga mai le nga pa ile fa unga. Ele ko fa unga ya tato mai o Yesu nga upu. By cherry in Jerusalem until you clothe and do with power. Kala ka Yesu ele fiore lang. Yeah, and then they wait in Jerusalem for 50 days. And the Bible says, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witness to me in Jerusalem, Ololava Inga, Judea, Olokwa Inga Okafa, Samaria, Tangatangu Ese, Lo Fili, Akakilo Fengalunga Kayawe, Amen. Aye. And to the end of the earth, follow me. O le whaunga ea, e sau ia oe, e ki kau kalama e mori mau e ake viso. A wha pe ngaru loko le ponga i, mahangai pe koe steu i le nganga pa ia. Le aila, nganga pa ia. O le sau whaia le mele ia sola. I was once on fire for you, witnessing and reaching out for the lost. O ke le fefe o ke le maa. Sa ufia le melea, but somehow somewhere ye wa umbiang o faola inga mo ko inga mo fia au lango lango fo ia ye ngol manga ye for kofinga ye wo fongo fo ilo ai o kamaki fa ka fales ko inga mo le se fia karo yo ngo kofinga mangai me kikele ye wo fongo fo lo ai o lo sha fa ngo fa vi ya le Kalau melu au pe la ngonga something good is going to happen tonight. We should break through ko revive ilo loko mele. Sa foi pasta man maru ke lo ai la ngore se minga la fa fiong far kala inga ya ka ki nga me se kai. Para o mele ke lo mai la ngoleri. Ste ka nga kai. Ko ste. Ya ko e peren lo loko mele. O le okio ka kau se ori,
Ala ngaro maka fa le salong malam kau kia. If people ingai selo Yahweh, it's nothing when you see people dying without Jesus. There's nothing. It's okay. Wala nga feeling. Wai ko nga ko kang yo nga iya fa kamala or kalangor tangata wala iska wala lofo tangata nga sala. Na fa ngor kala Yesu. O Yesu mai ngo usawe sa ngo mai elea nga le fo mai. The physician is eleso nga moe e malolo. Mai nga oe mamai. Meaning, ele kala ngoya sule me kaule natural sickness ngale po. But in terms e me penga but falong mai lang ila kala sa kuwa. Mai le fo mai moe mai malolo oe mamai. Mai kele sa ili. Mengo sa ili me faola ie. O le loloa. Eva. Akole mamai lang sala wala mai ngumar kasi nga. Oleh mak yang merkasi, oleh mak yang salah. Maka kali mau wolfal kang. Ayo kau baila ye. Baila ya pekelu pala ayah. Leka malo maka fefe pala air yang gigi. Fa afiki ya Yesu viving ye mo. Imagine that wasaru fa unga dungo pengo fa yaku. Ka kia isi mea umo e whai e whaunga. A ki kiro le mele inga ua kumu o le mana o le nganga pa ia. Ma e kuilunga. E ke reach out tangata ele i whaolai. Whalonga la launga pekeru. Ma ko pekeru pala ai. Fefe. So le nganga tumu o le manga la so Pentecost. O la eva manko fo i laua kuho runga le verse 13 o chapter 2 a. Whamai ma Acts. Whamai ma is tangata. Wa o ngangani tangata ele wainga whiwhiloi. Remember, there are 3 classes of people. So they have the experience of Pentecost. Inga o mula nga pa ia. E kolo to inga tangata nga inga. O tangata mo mua people nga ofo. They were amazed. Wow. Ka o kia o venga o le akua me o whaia le akua. Longa lua o tangata ua kas o ilai o confuse. Me o kakao perplex mai. Uncertainty mai. Hala vinga o la mea. Hala mea. Ma le lona tonu, verse 13, Acts 2, mai, a o isi ua, a amu, ma mui, ma whai kio, mai they mock, fa mai ha, wa ona nani tanga tele wainga whiwhiloi. Na whalongo mai, nga whalongo, ma ko pekeru lang palai. The moment nga whalongo I pekeru, the moment he heard the word, but they mock, well, they were drunk, they are drunk, with diluted wine. Whalongo pekeru. Ere mahir kalala. Ere mahir kalala fai langang pa iyo. And then he arose. May kulay mapekelu. Launga lo. Manatua lao ay lang fefe. Palay. Ay kulong may leay. Ele o nanay tangata pe untuk manatu o nga ila ko le lefo aka le ivar kaya. O le upunga nga may o koru le fia. O le kulay kurpat o le ivar kaya o le nga kaya. E kulay no pele ay o le aso ngei. E tau nugo ele wala o anga yoelu. O na aso nga tai, ele lingi mai lenga pa ia lungo tangata umala. Lalo mo kupu ya pida. He was filled with the power of the Holy Spirit. And now he preached to the lost. Mangkola ilang umanga preach. The Bible says, o nga faola I ngaila ia o le tolu afe. Fape moles tangata, is that true, Pastor? Acts 2 verse 40 to 41. Amakamalal 38. Ngaluenga lua fai pe korwalu fakas. Ona fai atule o I Peteru ya te lato. Ina sala mo ia. Ma ia te tasi mo baptiso ina. Preaching na pida le wal wala launga le sau mai lunga fai unga le launga le sau mai lalo. Ia. O to umai le suafa o Yesu ke viso. Ia. Mo le wha mangalo ina o ang sala. Ona maua le o tau o le mea fua I fua. O le anganga pa ia lea. O wa o ia te o tau ma o tau wha nau le mea ua fola ina mai. A toa mai o mau malava. O I lato uma o e wawala awina ele li ilo tato watua. O isi upu fo e tele na ia moritino atu mapopo I atu ai. O faa pe atu. Ia faola ina o tau ai le neitu pulanga faa pio pio. He was preaching, be saved. O baptiso ina lea o e Natalia lana upu ma le fia. And then listen. O le aso fo I o faa popo ina ai pe tolu afe o tangata. Vai lai. Kua lunga wa tumu le mana le nganga pa ia. Wa le fefe a maka marang launga le menga le launga yeru langa le amaka ma inga sufa alu fai kalu x2
a maka malau ngā pire verse fusufa, a leka ke o le verse fast fufakas. O whaile o takol. A whaile maha ia. Mo whaalongo tangata, wa ka pingi ngai whira ka kiki, lai ka tingo la koloko. Wofo. Wofo le mako ngam ka ukio, le ko inga lau ngā whapea. Hamalang kala, be saved from this perverse generation. O lau ngā whapea, pi kumanga kunga pe ka whai mai ka ulafi. Be saved from this perverse generation. Remember the spirit of perversion? Spirit of perversion. Tangata ia whia mo ngā luenga ia, whiusua inga whasa inga. Whiusua inga makanga, sexual immoralities. Aka makanga. Amioleanga. Those who have been deceived. Ai launga ia pida. And the Bible says, those who gladly receive. Ai wale maa ngai whalongo mai. O tanga ka wasau kurwa lauma whaola inga. E oli le loko. Amen. Oh, kia le mea. They gladly receive the word. We're baptized, meaning receive the baptism, the name of Jesus. And that day, about 3,000 souls were added to them. 5,000 souls. The need for the harvest. La fa umakui. Maria pasa ma almar. Kakir se mingan me kakala inga si. Pato kilo mela nga pa ia. E koeste ka ko ia i. E umal po ngi me fa ku. Dad. Wa si sila mai ngale lokua. Wa si sila mai ngalo alua because I am a leader of a ministry. Pato le mele wa kakala me le po ngi ke umai kakala le loko. Le koe kupuru mele ia. Le a whioti tangata, but I don't care. O le care iei. Ongo le ki whai mai le pōngi, whekarai mai le pōngi ia uri mele. Whalong whaila ia, whalong whaila le whetarai ngai Yesu, o le kakaro le arka kōri whaola. This is Jesus praying. Matthew 9 verse 37 to 38. Ona whetarai tu leo Yesu i ona so. E tele le saito e sele ina. Aole au whai ngā ruenga, e tō i titi ia. Wow. O rea, ia o tō ai o iatu, wai lea lii, e ana le saito, e sele ina. Ina ia awina mai e ia, ie ngā lurue, ilana saito, e sele ina. O ko wabai ke mingi ngofo le li, le ngofo le kuka makau. And he is looking for those who are available. Laborers. Imagine ke mi umar fakore le the heartbeat of Jesus. Like son, remember I died on the cross. Remember I died over 2,000 years ago. Why? Please reach out. Your friends, your workmates, your friends in school. See invite him to come tomorrow. Dora, just invite him to come. I will do the rest. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful. The harvest truly is plentiful. The souls out there. Inay kanina malingi area ako. Po felava ngonge tia pak po ingi fo I ma point cook po. Po felava le kengo foi. Makakanga ko ki fai ngalwenga the harvest is there. But the laborers are few. Ke Maria la ku wala wala ngale male ngale ku. Awala wala so look. Just go to church for the sake of going to church. I have a title in church. I have a ministry in church. That's enough for me. Imagine kaya. Pe a fai umarka ko ngaluenga. All of us, each and every one of us. Maybe 2 souls or 1 soul. I can offer invite me. Pick you, brother. I'm gonna pick you up. Because sometimes the devil is gonna work. Come on, fight so look up all the excuses. Evacuate boldness and courage. Ese foi la ko ingalangonga.
Pe a mai se kanga kakaya o lo ainga po sa uo. Ai kikiro e kuru wala u ai kangi. Esi, asia, oli ngai lo loko. Esi, ele kau kai au wala le mele kupure langi. Heaven is rejoicing. When one soul repents before God, o Yesu nga upu, mai e whapenga le ori le langi, i angelu mo le akua, i le nganga e ko kasi, one single soul repents and say before the cross. Nangal me nganga mo le wa Yesu. He died for the souls. Ele i mariu Yesu nga i whainga ko me manga ngai ka kiwha i makako. Ele ai. Ele mariu Yesu nga i manga i lau ngai whedua i fia ra nga oi wai whaola inga. Ele ai. Ia peren lo loko le melea. Vai, he's looking for laborers. O le mele ponge ke whaia. Whai lau kala le akua. Le akua, whai lau mela ngai le kilo le akua i le melea o le quantity. He's looking for the availability. He doesn't look for your qualifications. Ele si sila le akua po angi o iloa mo i o kamai kaukara le upo le akua. Ai le isa o loko i sous. It doesn't matter how good you are in preaching and teaching and leading something, but ele o peren lo loko le melea. I make sure we have a mission. To go and bring people to Jesus Christ as membership in His family. Family of who? It's not worship center's family. No, the family of Jesus Christ. And develop them into Christ-like maturity through the word and the work of the Holy Spirit. Nang faolai nga maya, disciple, faalong mo pula sa. Encourage ka kwa uso. Nang melo kupu, ola wa peur. In order to be like Christ, falling Yesu, and equip them for their ministry and calling in the church and life mission into the word in order to glorify God's name. Why? Marka commission. Mangingoya. Ole fele mai male loko e perin le loko. Mele fai kaya o mlasa. To see people coming to the cross. Ala si le mai Yesu. Wow. Malia long finga ngalo. Aisha. Saul kaka ai Aisha. Saul kaka ai maluanga. Saul kaka le polonga loki nga. Saul kaka le afinga luanga kemongi. Saul tanga tala wala iloa. Saul tanga tala vesilonga ainga. All sort of life. Walks of life. Ese umma. Ayo mai ko kul vala au. Kasi ar ke me faola ingai. Transform lo ingai le li. E peo nga faia le li ia oi. Ia faia foi le li istangata. Aore ponge. Ia peren lo loko mai faia le tua. O a uringei. Koe fa fo ila. If you are a first time begin reach out just tangata. Fai le tua, Dad. Please use me. Use me. Ongolo loko fela sayai. I never dream. I never think of being an evangelist. Le ai. Malva ai nga si sida nga le kuwa baling fa nga inga malva ai fele sida le li. Pa te lo ka kai ku fa ka va so skei me kula ai. O ke le fefe ka kala le upo le li a Michelle fa ortanga. Nga ya ola tangata because he saved my soul from the loss, from the pit into the palace. You were there in the pit, you were lost in the darkness of sin. From the pit to the palace. Let's all stand. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Maria loto la una le tua pela volta fa seminar. Reach out to tangata, but I believe if I tell you more melia. If that is your heart crying tonight, te whaia I le tua, se kangoe a mai le mea ngai lo fatu moa. Release me le mea ngai lo loto moa. I've been serving in the church, but I never reached out. I was fearful. O te fefe, o te le lopo la tala e whaitangata. I don't know what to say to the people. I don't know what to say. I am fearful of the people. E fefe lo loto e tau tala e tangata. O mea nai whaia le ranga pa ia iau. As long as te whape atu pe tala Isaiah. As Isaiah declare, here my Lord, send me. Remember God was saying, and he asked the question, while Isaiah is in the temple, whom shall I send? Whom shall I send?
There was no one in heaven to answer the question. No angel replies. But the man in the temple, his name is Isaiah. God, send me. Send me. The signs will follow you. The demonstration will chase you as long as you have the passion, the desire to go and reach out. Faila nga pa ia le pole, ia tu ilo loto le perende, nga pa ia tu ilo loto. Langa sa ufifia mo muai. If you are here, but this is what you have been doing for so many years, but now it seems you lost on the way. For inga wa ele ilo ele ala. Because wa umina ele faula tanga, wa tiro atu, wa amata na matu tu ifwa me ia Yahweh. There is no more passion for the lost, no more zeal, no more love for the people who are lost in the darkness of sin. Father, rekindle the flame. Rekindle the flame. Rekindle the flame. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Fainga usumal peselea o chele tapua sa ia e fio mai. Thank you, Father. O chele tapua. Just lift up your hands to Him. Open your hearts to Him. Can you come to the front if you know God is speaking to you? Come, move. If you know God is speaking to you, move. Come to the front. And then lift up your hands. If you know God is speaking directly to you, something good is going to happen. He's going to raise you. He's going to raise you in such a time like this. Thank you, Jesus. Say something to your daddy. The rekindle. I love sharing the gospel. I love witness to the people. Hallelujah. Praise you, Jesus. Souls. His desire is for the lost to come home, to come to the knowledge of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Rekindle the flame of the passion. Rekindle the flame of the passion for the lost and dying people out there. Use your people. Send us. Use us, Father God. It is not the tour of qualification. It is not because of the quality, but the availability. Hallelujah. Use them. Those who cry out for you, Father, let you are.
sing that song, lead me, Lord, I will follow. Thank you, Father. He is here. He is here. Talanoa pea. Keep on talking to him. Get ready. I'm gonna pray for the anointing. The anointing in order for you to be sent. To reach out for the lost and dying generation. A desire to reach out. No fear of oppositions. No fear of attacks. No fear of the enemy. Leave me, Lord. Hallelujah. Oh, leave me, Lord. Pray. Find out talent like that too. That's your prayer. Lead me, Jesus. Send me, Lord. Send me. The crowd of rejoicing is prepared for those who never fear of oppositions, never fear of demonic attacks, never fear of what man thinks, never fear of what opinions of man may be, but the desire for you to be aggressive for the gospel, to reach out with love. One more time. Yes, Father, use them. Jesus, use them. Empower your people. A new dimension of evangelism. A new level of evangelizing to the lost. I know He's here for you. He knows your heart. He knows the crying of your heart. Father, your word is here for us tonight. Very sound and very clear. This is what your desire for us, Father God, to reach out without fear of oppositions, without fear of demonic attacks. Father, I pray for a new dimension of evangelization, a new level of boldness. Give them words of wisdom and understanding. Give them the power of your anointing, Father God, in order for them to reach out with the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. To heal the sickness and proclaim the gospel of Jesus Christ. To reach out for the lost and dying generation out there. Father, I pray that you will destroy every fear of man, fear of opinions of man, fear of the unknown. Father, in the name of Jesus, I command the spirit of fear to loose and get out of the people of God. Father, I pray for the power of your Holy Spirit whenever they stand, whenever they reach out, whenever they open their mouth and witness, Father God, and preach the undiluted gospel of Jesus Christ. Father, let the power of your Holy Ghost fill them. Give them words. Give them words. Give them words. I pray for supernatural boldness. Father, you anoint Peter with the power of your Holy Ghost in order for Peter to reach out to thousands and thousands and thousands of lost souls. A new heart in order for him or for her to reach out and stand up for the gospel of Jesus Christ. No fear of man, no fear of oppositions, no fear of the enemy. Father, empower that person. Fill him, fill him, fill your people with the word of wisdom and knowledge and understanding. And let the signs and wonders accompany them, Father God, as they went out, as they go out and reach out for the lost and reach out for the nations of Australia. Fill them with your power. Thank you, Father, for tonight. Use them, use them, use them, Lord. Starting today, a new chapter of evangelization, a new chapter of explosion. Evangelism explosion. Evangelism explosion. Thank you, Father.
tai le whaonga ino lau whanau le pōle ne. Le angai atua i le fefe le palai. E nei mano malo ina nganga o tangata wale lo le anga sala. Ona o lo fina ngalo lea. This is your will for us. Ia whaola ina nganga o tangata. Whaamanuia e lau whanau. Pamela ona ia te pana mai sol for tu. Mia fsega fa venga mo ina mai sol e kale sia to. Sia kono mana tina mana tama ma tu o tu planga talabo. Pamlia tai le tu le Evangelism ministry mai so oversia mai la tu ngalului. O me umala fire le weekend. Ia fire mo le vi ingo la wo fi. A faola ina nganga vi ia oi. A fili wa ina tagata vi ia oi. A fa malolo ina mai vi ia oi. A fasalo toina utangata vi ia oilo matua tua. It's all about you, your name, your glory, your honor, your praises. Ia vi ia oi. Ia vi ia oi. Ia vi ia oi. Si si iori Maya te oe mo le upo le tua mo tātou. Aftai ai le nganga pa ia ua maua le mea. Ngā tau te whanangulongo a fwoi tele o sā. Ngā tele a tātou na le mai asa o whai ngā le sā. Ai le whaia tātou mta whai oi. Le tātou atu e mori mau atu se tasi. Tai tai mai si tangata. Ai vi ia le ri, vai moni le lei. Le ise me siri na tā ua i le tua o nganga o tangata. Ioi, le teu lo loto, teu fo i lo loto. Ia e loa mea na e whaolai nai. Whaola ina o ina ia ola isi si tangata. Ia o tātou whanongolongo ai. E leo toi whaia e sau se angelu e whaia whaoritanga. Le ua umana whaia le ua maila na e kāresia. Ia le toi whaamarosi whaafitai ai le ri. Tai no nā nganga pa ia. Toi whaamarosi. Toi whaolaola, pa ua lea le ue tau whanongorongo le loto leo le ngalue lo nā nganga pa ia toi whaolaola, toi stay up lo loto le nei mea i soulo tangata. Tangata la ue i loa atua la o whioti, ia ai ke le unga ke le o angoa i no ai whaafitai le upo le atua, toi whaamalosi i tātou uma, toi whaamalosi, kau ke le i loa ia no fatu wasongi ngatai wala kalaka ari taimia nginga soula mele amai ele kua taimia ngatai ina ngale manga ole tua e fangoska ngaka ia ebi ia le ri ka ia lau sunga pa ngalia sunga siangi ia o ia vano e toi fa malosi ai le kalesia
ia ni nei avanoa o tatou whenua. Ia te tonu nei vai aso. Ia se mere lei, mea nai toi wha malosi ai. Tau mawhai e mai se tangata. Tau mawhai e mai se tangata e whanongolongo. Tatou uma. Wa ke fa wa ko fuar ka ka le lo kuma mai le nang ka ka sia si mai mai o ke fa o le mo wa nga rue ya le tu o le ke ka ke o fo ne la fa le tu ya o tato sta ile na u ya to have spot party le li we ya ki ka we ya ke o ko le manga me uma paua le o le kako le io o le kako le whaonga inga mea ua mai le kua mlang whaunga ia sa ungia le mo a tae au ia pe ana toi whamalosia ia kano le li mo ngai ka ngaka ia whainga ka i mai mo whanongo longo le upo le li ia ia le li tamafa fitai lava nei po tai lava nganga pa ia o lo nga rue lava o i lau kalesia. Ne yaso wanga waso i ngata ia mātou te talo ale lau i wha tele mai lau mamalu malau wha unga. Mai se lunga o lau o ona le a fola ina le upu nei vai nei weekend. Ia te talo lava le tua joa mai o i tangata. Ia i tangata afu i ngā rue ngā le whiri o tau mawhai poroka tangata o ave i ni wala ulia. Ia suafo Yesu e fa lea o ngai ai fa tanga pela o wa ngelu moro nga pai ina ia fai na i tangata no mai mai sia tangata ni fa o laina yo ina ia la to fa longo le upu yo e o la i la to fa manuia i la o ona ina nei fia mai se mo pelo na malos se na o fa unga mai se fo i la kalesia ia ile ana le lei o lo fio ma to fa pe atu ia vi ia oe si o ao to e batu spat pati ia te ia sau ma to lo toto ne fia pe to te liwa ta pe nei na ma to mo ata ia o surrender me o mo ia oe. We trust you, we believe you, and we love you, Jesus. Thank you for what you have done for us. Lo suafa Yesu matou wala ua tuai ia alalanga fatasi kalesia Yesu amen. 1 2 3 To God be the glory forever and ever. Amen. manuia fore to tali wat ole taimi ole ono taiao ia ole ono tato taimi taiao